Me did the Isaac Jumpo, but me family the great temple and bring one man come near too much Déad. Too much Déad, more too much. Namen so me I'm more fire. Akwabasunko enkoma osabre yi sewaji edwana wo hye eyem sonfo muniaba ekwiskapa egotuma gen HSO Ghana wahala jumedi na wani eguso a wo hye na enede arehosem a ababeto yapono eso ede ebusiafo esewani eseseye kan ede church yese afibi esan na so afi we die 2020 just next time what they sign wo man Ghana any we are afa na nyina me gindi krampo sem ye nipa ewomu ye betimi ama yere afi wo ham amane esu kodana ne nyoma just ya famu nyina emu COVID-19 emu accident emu akonforan for attack emu just ye politicians ni abo any just enyoma bebre na ebusuafo ni nyina ye yankasa Yemi ababia enede nyame ato ensa ede afreno oye popular radio host enebium so oye gospel musician and din ede ye Janet Bossman say ebia wunim ye enwa ye oye Janet Bossman oye husband to Bishop Benjamin Bossman na yemi abayi nsusu ohodi ye conferences anasem wo ye Heaven TV radio station I just say whatako ekoko preachy ewo eho no meko kanya mesem kano eho na wo Heaven FM eho na just wo na osan ye organizer the man Women of the Altar Conference or no and our organizer such a big conference at the Emma Bruno region form Emma prominent figures etimi ebebe piemu ewo ehonum na eno so anso one Reverend Mrs. Janet Bossman was also a general manager at the ewo Sunyani base Akonoba FM no na chese general managers ewo honum so wo lead ministry wo host programs so and so ewo honum women at the altar so no wota eko programming ni nyoma ewo honum na ebusiafo ene dey chese ye da esore ya ne honkafo ani din Bishop Benjamin Bossman ede ekokotu ni Facebook page so chese wo posti ne honkafo ye Janet Bossman gospel musician wo posti ni mfonyi eto honum na wo memechro eso na ye nhwa wo se akosua Janet Bossman. Why have you left me so soon? My wife and the emoji said ni so ekamwa esani say ba and I was so de eka was see am no eka say enyum tuni abayam Janet Bossman I was so hosting program Heaven FM na was so general managers de Emma Akonoba FM and then they am no eka say watwa na nanom ewo ense edum na enchemu a free pulse eba say na ye nuaba na ye maami na ne ho edodo no kakra chese na onhye dem fili okay ewo ni nipadua emu enum a enesa enatimkeja chese wode eto nananom ewo ensiedo enefia de ya chese manu eguso amene wo kasa yi chese akwakoye arewosem ede ama ebusua ene biemu ekunu ene emma waja wo mu ewo eche na se de dane da yinim se owo atwede wowe baako emfo na wo nsuso eda amansanko mu a de ya wo bia ebekọ mako enti se oti obi edia se de yinim se na se ye obi ewu a nkoja no ye behye abusuafo den ye ma wo mo yakọ ni ama mo hyeden na ya di twedwa mponyakopọ mpa ye so ata wo machi se wo nunkutom na wo bechiche wo mo re na so arachiche wo we ebinsu efri nipa ewon na wo wonim ye maami Janet Bossman na wo ye gospel musician na ebiemu enso no hosti ye program o ye minister wo ni dwumadie emu na wo ye
okọ Heaven FM ene Akonoba FM ekoko preaching ene conference our organize women at the altar conferences our organize mo modom no anasa mo ka no ho ne dwumadie esi epino mo nko abusuafo na arechichire biara obi anani pada seli mo betimi aye de aboa ekunu ema ene busuafo a ade ato wo mani no yetimi aye na ne church members ete ensewe de na abusuafo akoye aro wo sempa de ama wo ma chese wo mu esu ebo ebina na ensewe betu odwanka yenim se dodo na ede wo mu condolences ene be kwakoma abusuafo no ebinum nso hunu nukunu no ba wode ne nsa no bebeto abonten no se emfunsuo ebi na eno na dodo na esusu se aden say the social media eso na wo bi ewu a ana se yebo amane ana enkane no ne se nipa ewu ne a ni posters ede ye di atare ana se ho nkoniba na say the nipa no nyawu ya ne announce social media eso enti o mususu se papa no na kwan ya o take ye no de kokoto ni Facebook no enye ne kwan so na binum so ni se say abefo technology na abaso ajese obi afa ne phone na onenam YouTube onam Facebook onam Twitter onam Instagram onam bia enti no de ebetimi aboa ama wo mo eben no ehunu se wafiri mu na wo ye na nsusu abusuam ye ngina enkofo atesem ana se wo mo nsem a wo mo eka no na nsu de ebetimi aka ne se ma abusuafo ne titu any Bishop Benjamin Bossman shedin na edum si ma wo mo yakọ we ene awra wasema abeto yenim enti se wo ba abusuafo ya na wa ma wonan ayentientiam wo wo mo enchen na sense wo we enkoja aha na medem kai bonu ABC subscribe to the channel no so wonye ya like the videos na share all the social media platforms so meeting e de create kapa desene musane share. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye ne bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura